Amma neheliger ытчат кварталыга саңа қочолнай үліға кейдеға. Сонун салгыбын. Amma neheliger ытчат кварталын олықтоқтыры өр сыллақ ыра саналарын болбут қочолнайдарын туту сағыланна. Бұлан бұғытынан аны күйін төрден 2 ыл, онына саңа лице кейін ититер сетімге қолбын оқтары. Ол курдук ытчат кварталын итинен хачер хочолунай 12 мегаваттах улахан хочолунай болуға. Манны барыта 5-2 мегаваттах хочоллар туруқтара. Билетен иттеха хочолунайга амма тутулла турар урасыр станция растамыт ырасута ан басыгыдан калиға. Тахан бартын олардан бастығы тамынан 7 мегаватт үс котел кален турар, оны турурықтақтар. Бұлан бұғытынан онтонте лицейбі қолбонуқтақ. Онна бұл чағаны секторға пока бламыт 4-2 ыл ден. Эти котелларын кален турар, тепломеханиката насостырын кәлбите. Бұл кален үлі делар. Бұл отым ғалағын беректәқ бит, тапекені сезонға 7 сентября. Туту бедерәчтінен саха ресурс тәрілті болар. Күн бүгін лехеттер әрге хочолунайга демонтаж үлетін ұтасылжалар. Панели все меняются, меняется все оборудование, старое выносится, новое заносится. Пристраивается еще насосная часть, там теплообменники будут стоять, насосы сетевые и котловые. Ну и пристроить 12 на 12, где будет стоять это новое оборудование совсем. Емкость на 50 кубических метров на данный момент вот будет под сваи. Кырдыгада хочолны тутутун олохтақтар өркүттүлер. Үгүс турурсу әлбәк сурук кенне жахам сахын тақсанар эриттен кыбартар олохтақтара саналара көтөгүлүннән. Бихеха опсайнан ититер система отопление хирерин бихеке теспиппит наха ыратта сылайыттын киллерек болалар. Оны хылайы эренебит. Быйыл боллагана эме киллеребит теннер. Оттан эренердилер. Жордон 2 ылга холбу биттен. Аны бихе холобара бу Трифанова улуссаға олар да кихе ағаян барды. Мен қолыбыра же кортам набытым номну бәхес сылығар барды. Сылайыттынны ме же кортамны ремер иддәқ болыға де. Onun желақ болан баран жейті оқырдық олары бітті. Қочолнай бастықы очарата 7 мегаватт кымталақ болу. Манна түрден 2 ыл, онна саңа лицей итинен хатчылы. Онтон 2 очаратыгар 5 мегаваттка сүйіз түрден тантақсы ыл, қолбануға. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма.